za vašimi molitvami odolite nas. Proroci mene srcenija naše jasnavi, oklanjajušenici padajušija, priljezno bivo pijušija, odjedin vahinice nijako čino na čanici, da se odostojimo slušanja Svetog Evanđelja Gospoda Boga, molimo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Premudrost, smerno stojmo, čujmo sveto Evanđelje. Mir svima. I duhovi tvojemu. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi, pazimo. Ono 11 učenika otidoše u Galileju na goru, kuda im zapovedio Isus. A kad ga videše, pokloniše mu se, a neki posumnjaše. I pristupivši Isus, reče im govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže sve što sam vam zapovedio. I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta. Amin. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Milutina. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za ovu svetu obitelj, za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj grehova i napredovanje u dobru svih žitelja, svih braći ove svete obitelji. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za svu braću i za sve hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivi čovekoljubi Bog i Tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu sada i u veki u vekove vekova. Amin. I Bože, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje. Amin. Si Bože, hram ovaj i sačuvaj ga do svršetka veka. Amin. Si Bože, sve one koji ovdje stoje i mole se Tebi. Amin. Spasi Bože i pomiluj sve žitelje ove parohije. Amin. Nebesnih voinstava i stratiti, molim vas, Hristovi nedostojni, da vašimi molitvami ogradite nas. Protri nebeše svenija vaše jasnavi, otklanjajuće Svetlenija vaše jasnovi,
Proganjajuše mi prihvatajuši, a prilježno i opijoši ja, od bijedi zbaviteni, jako činno načalnici vječnici. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Gospode, Ti si sve reči svojom savršio i naredio zemlji, da proizvodi razvrsne plodove za upotrebu i hranu našu. Ti si učinio da su tri mladiće i Danila, i Danilo hranjeni semenjem, u Babilonu bili svetlijih lica odanih odlegovanih u raskoši. Ti sam sve dobri care, Gospode, blagoslovim, i semenova sa raznim plodovima, i osveti verne koji budu jeli od njega, jer sluge Tvoje prinesoše ovo Tebi u slavu Tvojom, i u čast svetoga arhisvetiga Božjega Mihajla, i Gavrila i ostali sila nebeskih angelskih, i u spomen onih koji preminuše u blagočestivoj želi, ispuni blagi, Gospode, sve spasonosne molbe, onima koji ovo ukrasiše i spome vrše i daj im da se naslađuju večni dobara Tvojih molitvama prečstebateljke naše, Bogorodice i Prisnodjeve Marije, i svetoga i stratiga Božjega Mihajla, i Gavrila i ostali sila nebeskih angelskih, čiji spome vršimo i svih sveti Tvoji, jer Ti blagosvilja presvećuješ sve i sva. Bože naši, Tebi slavu uznosimo, bespočetnom Otcu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i presvetnim, blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i u vekove vekova. Amen. To je manastirska tajna. Da vas dvojica podignete ove kolače. U slavu i čast svetoga arhisvetiga Božjega Mihajla i Gavrila i ostale sila nebeskih angelskih, prinosim Ti, Mihajlo. Gospode Bože naš i Gospode primi žrtvu nebeskim listom i svojom žrtvom. I Sine Svetoga Duha. Amen. I Hrista i vjeki vekova. Amen. Da. Slavu Hrista, kada bi izrazila Božega, prinosim Ti sije, Gospode Bože naš. I da vrnate tomu skušenje, da posjetimo da se taj grešeni. Na slavu i čest se kada izratiga Božega Mihajla. Svjači mučenici, žedove stradače stovaše i vjenčaše sja, molite sja ko Gospodu, pomilovati sja duša naši. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovanije, križe propovjed Trojica, jedino slušnaja. Isaije likuj, djeva i njevočevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, Gostokinja jemu, Jegože veličajuše zemlju plaćaje. Slava
Molitvami jakog Arhangela Mihajla milostive, očisti množestva soješeni naši. I ninje i prisno i vojeci nepovani, molitvami Bogorodici milostive, očisti množestva soješeni naši. Pomiluj nas Bože, po veličini milosti Tvoje, i po množestvu čedo Tvojih očisti bezakonija naša. Bez blagodacija tako duha nasovlja, i sizemče kresloj glagolje. Blagosloven gradivo imja Gospodnje, osana vo višnji. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa naše, miluj nas. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Se molimo za svu braću i za sve hrišćane. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za ovaj dom, za ovu svetu obitelj i domaćine današnje slave, Veroljuba, Slavoljuba, Radovana, Georginu, Milicu, Manuela, Milicu i Branka i buduće domaćine za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jako milostivi čovjekoljubec, Bog jesi, te djesla ugosilajem, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i prisno i Bogu vijekov. Hristos, istiniti Bog naš, molim na kršte svoje majke, silom častnog i životnog Hrista, sveti slavni sekvanih apostola, svetoga arhistratiga Božijeg Mihajla i Gavrila i ostalih sila nebeskih, angelskih, svetog oca našega Jovana, Zlatoustoga, arhijepiskopa Konstantinova grada, sveti naših srpskih prosvetitelja i učitelja, Kirila i Metodija, Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save, Arsenija i Maksima, Vasilija Ostroškog, svetog Petra Cetinskog, svetog Nikolaja Velickog, episkopa Žičkog i Ohridskog, prepodobnog Justina Ćelijskog, svetih i pravednih Bogotaca Joakima i Jane, i svih sveti neka nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubi. Braći i sestre, danas smo došli na sveti manastir da prinesemo Bogu neskovnu žrtvu i da se pomolimo Bogu za spasenje svih nas i spasenje onih koji su otišli u večnost i da se pomolimo Bogu za ovaj sveti manastir posebno. Osjećamo braći i sestre kako je to stari govorili, kako je govorili sveti manastir Nikola i mnogi drugi, u svetom manastiru se osjeća velika svetinja. Kada sam prvi put služio svetu liturgiju, osjetio sam da ovo nije samo obična mirska crkva, ali jeste bila mnogogodina mirska crkva, ali pre toga je bio manastir i stoga sam i odlučio da bih sestre da vratimo staru slavu ovoj svetini i od toga sam i doneo odluku Božjom voljom, Božjim blagoslovom, Božjim propisom da ovo postane svetla obitelj. Pogotovo, braći i sestre, što je po našem verovanju i po kazivanju Sveti Otaca i po kazivanju Svetoga Vladike Nikolaja, jedan hram Božji, hramovi naši, ako nisu puni naroda i ako se njima ne služi redovno sveta liturgija i ako narod ne ulazi u hram Božji,
ne posveći, onda će oni peci naši koji su gore davno otišli, tako govori Vladika Nikolaj, moliti Gospoda da taj hram nema trupe. Ali ovdje, braći i sestre, da ne bude tako i nije tako. Ovdje bogosluženja su redovna svaki dan u našim rasima dragim koji su ovdje i ovdje narod dolazi, ali nažalost ne tako kako bi trebalo da se zagrije ovaj sveti hram molitvom, a znate, Bogu je sve moguće, mi smo se danas molili njemu, spasitelju našem, jedini on, a ne mi. I jedino arhistrafi Boži Mihajl koji ima tu moć da zaustavlja i nizvodi vode, da usmerava vode drugim tokovima ili da je nema. On to ima vlast i učinio je jednom od Boga mu data. Stoga naša molitva, braći i sestre, u ovom svetom manastiru i molitva naše braće ovdje koji žive svakodnevno neka bude usrdna, jer moram da kažem javno i otvoreno, ovo je velika svetinja i sa ovom svetinjom nije se lako igrati i moramo biti vrlo pažljivi. Ono što možemo učiniti to je da prisavljene onom svemoćnom koji moć ima na svemu, na celokupnom prirodom, na svemirom i na svakim ljudskim bićem. Gospod blagi, kako smo se molili danas biti do kraja vijeka sačuva ovu svetinju, veliku svetinju koja je u nizu svetinja Pustinje, Račanica i Jovanje, a gore Ćelije je naš otac Juski, manastir koji danas nismo slavi velikog arhistratika Božih Mihajla i gore malo više Lelić, sveti Vladika Nikolaj, to su gorostasi koji mogu da izmole od Boga sve ono što mi istinski molimo na pravi način. Pogotovo sveti Vladika Nikolaj, ne smije se zaboraviti da je on je podigao kupolnogu ovde i da je ona deo života svetog Vladika Nikolaja, stoga ova svetinja ima posebno značaj. Nije posebno drago što danas ovdje osjećam duh manastirski, ne samo po proglašenju, nego i po dekretu, nego po tome što smo čuli divno pojanje naših sestara, monahinja. I ovo čini se prvi put ovako da monasi i monahinje počnu dolaziti u ovaj sveti manastir, su čuli za njega, da ga posete, vide, da se pomole i ujedno da vide i one i mi su Bog našu i sve rane oko ove svetinje koje je imalo ne mogu da nas raspolože i ne možemo da imamo onu noć radosti, jer posmatrajući to osjećamo da se nešto zbiva, da se nešto dešava. Nažalost, eto tako po odluci ljudi, ali stoga da i danas s ovog svetog mesta izvanično apelujem na one koji su ovo započeli i koji su radili da poslušaju glas eparhije i glas naroda Božjeg, da spuste kotu, pa neće ugroziti manastir i da ostane ova svetinja cela i da se u njoj slavi Bog, da ona ne bude sahranjena u vodu, jer to ne zaslužuje, a da ima i te vode ako ima, ali Gospod čini mi se uskraćuje vodu i na svoj način upozorava sve nas šta i kako treba da činimo i da radimo. Stoga i vas, braći i sestre, molim da molite Hrista Boga, On je jedini taj, ne mi. Mi malo možemo učiniti. To i može da promeni to svega i života i sveta, svemira, kosmosa, jer On ima tu vlast. A kamo jedne crkve, lepe kao što je ovo sveta crkva Račanica. Blagodarim igumanu osu Serafimu i njegovom bratu Sergiju, koji su ovde nimalo lako nije, ali ne treba tražiti da im bude lako. Oni su ovdje i poslati, ovdje su i tražili da budu ovde, znali su sva iskušenja, sam krst koji težinu krsta, koji moraju poneti i ostati ovde na ovom svetom mjestu, sve do kraja, ko Bog da iz svog života, da
da bude tako volja Božja i da služe ovde dan i noć, da greju molitvom i da mirišu tamljenom ovu svetinju kako je opstala, jer zaista je Gračanica prelepa crkva, manastirska prelepi manastir i divno je se Bogu moliti u njemu. To smo danas svi osjetili, posebno bi u oltaru, ali ništa manje ne bi na samoj svetoj crkvi, celoj. Eto, braći i sestre, nije lako, to su sve iskušenja, ali ja znam šta govore sveti oci, znam šta je sveti vladika Nikolaj govorio, stoga njegove reči upotrebljavam, pozivam narodovog kraja da dolazi na svetu liturgiju i da se moli, jer ako je nedeljom prazna crkva, onda će Gospod pitati, a šta će im crkva? Tako govori sveti vladika Nikolaj. I pitaće precija šta će im kada im je prazna. Ako je ona puna naroda, ako se u njoj Bog moli istinski, ako da ode u kući imamo pozive njemu, odnosno molbe njemu, i možda se to vrti Svetimu Mihajlu, da ipak urazumi sve nas, da ipak učini da se odgovorni da čuju glas odgovorni, glas crkve Božje i episkopa. Ostanite na poti 333, imat ćete i vodu, imat ćete i manastir drevni, neće niko se plašiti za svoju budućnost. Ako bude on taj koji mora da odluči, bit ćemo svi zadovoljni i Gospod će nas blagosloviti i sveti arhistrativ Mihajl, koji je veoma moćan pred Bogom, njemu se danas i molimo, da i do godine ovdje služimo svetu liturgiju i preko godine i posle 50 godina i 100 godina i da služimo ovdje svetu liturgiju, ako Bog da, sve do kraja vremena, dok sunce ovdje na ovoj zemlji sija. Amin Bože. Volja Božja. Amin. I naša molitva njemu. Čestitam, brati, i pozivam da se neprekidno Bogu mole. Čestitam slavu i vama, braći i sestre, koji slavite danas Svetog arhangela Mihajla. I pozivam, drage sestre, da iduće godine opet dođu. Ćemo služiti ovdje. I vi, braći i sestre, u mnogo većem broju. I ne samo danas, nego svake nedelje kako je Božja liturgija, da ste ovdje, da se molite zajedno sa našim monasima. Još jednom blagodarim svima, mi smo danas i pokropili svetu crkvu, da su ovdje izvođeni neki radovi, da smo je svetom vodom pokropili da bi se sveta liturgija nosila, jer znate, kad ljudi rade, ljudi ne vode često računa, pa mogu i da zapale cigaretu, a možda nisu, ne znam. Ili da kažu neku reč koju ne treba reći, a sveti vladika Nikolaj govori, kad se crkva gradi, znate u pesmu Zidanju Gostinje, kako se gradi, ne kao ćuprija, kao most, kao koliba, nego se duša od greha vida i svaka reč u crkvi, kada se gradi je reč čutanje. Jer čutanje je tajna budućeg veka. Nekada mnogo pričamo, a ništa ne kažemo. I ovaj svet mnogo priča i ne zna šta govori. I hrišćani mi mnogo pričamo, a sveti oci kažu, Djeva Marija je postala majka Božja zato što je čutala. Nije takve devojke bilo, Djeve Marije, kao što je Marija koja je imala takvu skromnost, takvu lepotu čutanja, da je sva bila u lepotu čutanja i samo tako biće mogao se Hristos Bog naš useliti i roditi na spasenje roda ljudskog. Zato neka naša molitva bude mnogo jača od našeg pričanja i često praznoslovlja i onda će Gospod poslušati glas naš i dati nam ono što tražimo i želimo najpre, spasenje duša naših i sve ostalo drugo što je potrebno u telu našem zdravlju, a iznad svega i pre svega
spasenje duše. Neka, braći i sestre, ova sveta obitelj živi, neka živi sve nas, jer to jeste radost i lepota naša, da nas naša majka crkva, majka naša, i samo ona kao majka kada živi, decu svoju blago deci, jer ona je majka koja čuva decu za života djece svoje, prisipa im u krilo, ovde ih greje, ovde ih hrani, hranom skupocenom krvlju i telom Hristovim, hranom i pićem, koje jedino vodi u život večni, to je opet telo i krv Hristova, koja krštava one koji dolaze na ovaj svijet i koja majka crkva pesmom ispraća svoj djecu onaj, jer majka zna da je onaj život samo ovo pravi život. Jer tamo prava radost i naša crkva majka zna da ona ta koja jedino može i posle smrti svoje djece, odnosno upokoljenja, izmoliti milost Božju ukoliko dete njeno, dete crkve, znači pravoslavni hrišćanin, padne u pakao večni. Majka samo crkva, glas njen, čuće onaj koji je ženih crkve, a ona nju nevesta, Hristos Gospod, koji može iz pakla izvesti na molbe crkve. Eto, braćo, kolika je tajna crkve i kolika je svetinja temelja crkvenih i kolika je svetinja ove same crkve. I ne samo ove crkve, svaka crkva i ona od katedrala u velikim metropolama svetskim pravoslavna i one male crkvice kao što je ova, sve je to crkva Hristova i ne pravimo razliku. Samo nekada ovako malim crkvama, starinskim i starim, toplije se Bogu moliti, jer mnogo vekova ona pamti, mnogo molitava je ovdje učinjeno. Ovo je lečilište, ovo je bolnica, a bolnica je potrebna svima nama, kao što ima bolnica za telo, treba da postoji bolnica za dušu. I nije dovoljno lečiti samo telo, nego treba lečiti celoga čoveka, kao što je Hristos činio, propovedao, govorio, upozoravao, pozivao na pokajanje i tek onda lečio telo. Prvo je dušu izlečio. I onda govorio čoveku, idi i više ne greši da ti ne bude gore. Eto, bez crkve ne može, ko živi bez crkve, on je živi mrtvac, on je već umro, iako živi. Čovjek bez crkve je kostur, koji je, kako je govorio da se Justin, treća mesa, ilovača i ništa više. Čovjek koji sa Bogom živi, to je čovjek života i čovjek već odavde je prešao, iako je ovdje, on je već nikom prešao u carstvo nebesko. Zato, braći i sestre, pored bolnice za telo, i hrišćani znamo, ovo je naša glavna bolnica, jer lek koji se ovdje daje u narodu, nam svima koji uzimamo, ne može se dati nigde na drugom mjestu. I taj lek, jedini on, nema drugog nigde. Ni u Londonu, ni u Parizu, nigde. Ni u malo koja apoteci, da leči od smrti, to je telo i krv Hristova. Zato je za nas svaka i uvek crkva Hristova nešto važno i uvek ćemo biti protiv rušenja, obaranja makove crkve, ne samo ove, nego makove crkve u svetu i protiv potapanja Moravče u Crnoj Gori. I ona je crkva naša. I protiv svakog potapanja. I zato apelujemo na svetoga Stratega Mihajla da se osmiluje i da pomogne ljudima da eto iznađu rješenje i da i vode imaju ako im treba i crkva opstane, jer nama treba bolnice ovakve kao što je ovo. Da osjetimo da dobijamo lek. Eto Bog da tako i Svetnjak i Strateg Mihajlo neka nas pomogne svima, a vi, braći i sestre, molite se i dolazite u Bogu svetu. Srećna slava igumane, srećna slava, drage sestre.
šanse.